Ngibingelela abantwana benkosi enkulu eThibishini bamaNazaretha. Inkonzo yeSabatha yasemini izophathelwa ngumfundisi Masondo waseSondolani inkosi Busisa. Yesu mhlaba shembe amen ngiyakhuleka emakhosini ngithobeke kwefundisi lolwazi ababangeli beshumayeli ngakho ntasotho jamangelo ngosana ngekhonyazi amen amen yomntwana omncane kakhulu ukuba ngibe phakathi kweManazaretha nasinda kakhulu fana nale ndaba lena esihlangene ngayo, indaba enkulu esayilethelwa uNkulunkulu uNyazi lwezulu amen amen sehluleke nakuyiphatha ngoba indaba enkulu yasezulwini futhi idinga amanono, idinga nabantu abacophelelayo uma benza izinto. Ngoba ungase uthathe ngolwazi lolonalo kanti usushayisile. Njengoba ngisho ngithi indaba enkulu nesihlangene ngayo, siphuma uhambeni obelunzima kakhulu kodwa uNkulunkulu ephakathi kwethu usenze sanqoba noma besingafanele thina ngokwethu ukuthi silinqobe. Uhambo obekuyilona lona esiyesithi lungumkhombandlela wezinto ezisuke zokwenzeka enyakeni belisinda kakhulu. Okubuhlungu ukuthi lisinda kakhulu nje kunezinto ebesikhulunywa emaceleni ayingozi. Amen. Bese sikhohlwa ukuthi uNkulunkulu onophambi kwethu wazi yonke into. Emhlabeni njengoba kangaka awukwazi ukubone ibandla lenza lento lena ngokuyalelwa uNkulunkulu walo ophakathi kwalo uNyazi lwezulu ukwakha iminisiti. Ijeriko lakhiwa lana kanje lawa uNkulunkulu wayengekho kulo. Kodwa thina sinenhlanhla uNkulunkulu phakathi kwethu. Zithi zenziwa lezi zinto uNkulunkulu ebethi bantu abami wakwabona uNkulunkulu enikeza i-account yasezulwini. Uyosala kanjani wena kule account yasezulwini? Ushutha kamboni uNkulunkulu wena. Uzowathola apha amehlo ungakwazi ukubona ukuthi into esiphakathi kwayo nephambi kwethu alisekho elinye izulu esiyakubona, kodwa izulu siye kulona sisesemhlabeni. Amen. Ngisho ukala umpethesho weSabatha noma imuphi umpethesho khona ubele ukhuluma indaba eyodwa nje uthi ibandla elikhulu. Kuyangidabukisa ukuthi ungaba umfundisi kwamakhelwane ufunde nawe ukuthi ibandla elikhulu kodwa uthi mawuthi uyabheka ukuthi uliqhathanisa nelela ekhaya uthola ukuthi kalikho. Ayilikhulu ibandla lamaNazaretha ayibonge Nkosi. Amen. Njengoba-ke bantwana benkosi sila ngibe nenhlanhla ngalalela inkonzo yasekuseni iye yaqinisa kakhulu ngasekwelulekeni. Sakhiwa ukuthi asimazi uNkulunkulu phakathi kwethu ukuthi ubani. Amen. Besingasho ukuthi uNkulunkulu wenzani nani abantu bajabule bahayize qhuma namadimoni. Kodwa kwesinye isikhathi kufanele ke sibheke ukuthi sisekuyo yini indlela. Mangingenza nje umzekelo omncane
kodwa ungagcina ukhiphe ngesanga unganakile. Kunezinto eziyi-trademark yaleli bandla. Alikho elinye ibandla elinegama elithi inhlalisuthi. Yileli bandla lala ekhaya kuphela iBonkosi. Amen. I-trademark yaleli bandla yasezulwini. Kodwa ungahlonganaki wena ngelinye ilanga ukuthi uma ukhuluma uvele uthi hey yazi lezi zinto eziyinhlalisuthi. Awusakhulumi ngabantu wena usukhuluma ngomnikazi waleli bandla. Uthi nalo mkhokheli wakhona. Akekho umkhokheli la. Kodwa i-trademark yasezulwini lena uNkulunkulu athi lezi ingane lezi ukuze zikwazi ukuthi zineluleke. Sengiyigqokisa le ngubo ukuthi zingabakhokheli, zingabashumayeli, zingabavangeli, zingabefundisi. Uma wena usuthi uma ukhulume kalula nje uthi yazi nabo befundisi bakhona. Awusakhulumanga ngomasono. Usukhulume ngomnikazi walento lena. I-trademark yasezulwini lena ingakhe bangabanani abantu abathi bephuma labathi nawo laba Nazaretha yasupha. Lento yalapha ekhaya idinga umuntu ozocophelela nozonaka ebese enza. Umuzi waseHomisi. Umuzi waseHomisi uyinkinga ngendlela isimangaliso. Kodwa futhi iwona. Mhlambe umuntu mayentshontsha kancane athi i-deciding factor yokuthi izulu lingakuphi. Uma ufike eHomisi walidukisa ikhanda lakho uzoya kwamakhelwane. Kodwa uma ufike eHomisi wathatha isandla esifanele ngompico umnikazi we-train nangephakathi kwethu ayiBonkosi. Amen. Kunezinto ezincane kabi lapho ungayinaki wena. Sinake idatha. Uthi wena nedatha. Kanti uyalimala. Ngizilangatha. Jobe 1:6 kuphela nje. Kanti uyalimala. Ulinyazwa ukuthi uthema ukufika la wangazi ukuthi khona ba lo Nkulunkulu phakathi kwethu asimkhetha futhi asimnika wayikanto wazalwa eUnkulunkulu. Amen. Baba ngizangathi wathi ngosuku oluthile amadodana kaThixo eza umkhonza uJehova. Aya kumkhonza uJehova. Ngiyabonga ngizangathi amadodana kaThixo ahamba aya kumkhonza uJehova. Maqhubeka nje la ngisekhona indlela kathi ithi noSathane naye wayekhona. Njengoba silapha sizokhonza nanti uNyazi. Amen. Sibizwa ngamaNazaretha. Uma kukhona umuntu ongezile yena ukuzokhonza lolu Nyazi uba. Ngoba phela singamadodana kaThixo sokhonza uThixo. Nangu vele umuntu lo ubani yena. Nivumelane nini ukuthi kube khona umuntu ongenaso lesi sibongo sini abe phakathi kwenu? Usungawashembe wena. Wabonakala usuhamba. Lalela la. When you need to mark yokuthi uyiNazaretha, that's end of the story. AyiBonkosi. Amen. Wasufuna ngaphezulu kwalokho. Unikwa liphi igama? iBhayibheli lithi uSathane. Akusho mina. Waphikanisa kangaka emathempelini. Wona wena lapha emathempelini. Sathe sinikezwe i-trademark yasezulwini. Hayi kanti thina sazi ukuthi makuthiwa uyiNazaretha kusho ukuthini. Uma kuthiwa umkhokheli, makuthiwa umshumayeli, makuthiwa umfundisi, makuthiwa umvangeli. Akukhona ukuthi ukushaya imithetho. Kodwa ukhumbuza abantu ngemithetho. AyiBonkosi. Amen.
manje wena uma uzoqhamuka ungenaso lesi sibongo sethu uyini kunje la esontweni kungenxa yabantu abafika lapha bengebona balapha noma uNkulunkulu esesizini ngeke ngathi anoke nibheke i-trademark yasezulwini uNkulunkulu uthemba isefika lapha ukuthi kukhona intethelelo wathi khona intombi ezentethelelo wayinikeza lelo gama namanje mayiseba nomhlangano uzolibiza leli gama kodwa mina senegama leli lishona ngikhuluma ngama-13 into uNkulunkulu angayisho ngithe waqaphela izinto zalapha ekhaya zokukhipha ezulwini usathi uyahamba sithi sisahlezi nawe usibuke njengami nje amaziwa mnangele ngathi thushu baqala abantu bathi ubando hayi uKrismas Sunday konkosi bheke incwadi sayini uNkulunkulu from umshumayeli umfundisi kodwa uyabuza ubani ubani entofana lakho ukuthi ubani wasiyabuza wena isimo sakho nje kwababa ungena kanjani kwendlela noma into esenze uNkulunkulu awuyiboni ngithe sesendabeni enkulu izisehlelo ngoba sehlele ukuyiphatha ufuna ngikutshele ngomuntu osindiswe ukunyaza izolo hoyi mina uqobo lwami lo ngesabathe ledlule ngase ngenebe ethempelini ngaphuma nje sengiyiflaha ngisengaphapanyiswa yini ukuthi ubaba uthe ozongiphathela umsebenzi wami njengoba ngijuluka nje angijuluka ukuthi ngijulukiswa yini ngijulukiswa yizwi ayibonge Nkosi manje mawufuna umuntu ovukile-ke uzonyaza mina-ke jabula phela fanele sikutshele imithetho ukuze imithetho ikuphilise ngoba nawe nje mawusuhambe uyogambukela kwenye indawo zibuza ukuthi ubani kodwa i-trademark esini iwe la eBhayibhelini ithi uSathane ayikho enye indlela sosebenzisa yona ngoba wena uxoba umsebenzi kaNkulunkulu ngamabomu sina wena uzothi uhlezi la usithi hayibo hey inkosi ethile ha bakunje uyigabule ngegama uzoqhathanisa wena uzoqhathanisa amakhosi ubani kanti lo phambi kwethu akuyena uNkulunkulu umkhathanisa nobani uNkulunkulu okaqhathaniswa nomunye umuntu uma uthi uqhathanisa bona bewoNkulunkulu ubani okunikele lo lungelo hayi ngesikhathi senkosi ethile konje igama lakho baba uyikwenzani ungena kanjani lapho futhi lushilo yini unyazi ukuthi ngisacela ukuthi ukungikhathanise noma umfundi uqhathaniswa umqadi umfundisi omqadi futhi somqadi uyazazi izinto azenzayo ayifundiswa uNkulunkulu manje masithi wena umfundisi umqadi ungcono kunomfundisi masondo uyangihlobula phela wena usho ukuthi angeke umqadi ngeke ngithi wemqadi ake siphumele ngale siqede sikhathi uwe kanti ubani wena igama lakho une-trademark yakho ake ngikukhombise ukuthi la makhosi lawo ngenze ikhombo yasezulwini ukuze ubone ukuthi labo uNkulunkulu bethu abeyani bayalingana into eqale omunye iqedwa omunye abanankinga nalokho kodwa wena ufuna ukuthi manje uthi kukhona ongcono ngelinye ilanga insizwa yakwaNgcobo Ngcobo ngicanti kwaku 1999 April le ngane le yayihlushwa isifo sokuwa manje yawa ayisakwazi ukunyakaza indaba eyaziwayo le kodwa ngifuna manje ukuthi ngikhombise wena ukuthi labo uNkulunkulu olokusitshela wena ukuthi hayi ngesikhathi senkosi ubani leyo nto leyo asifuna isikusebenzela thina sifike lapha thina uthe wephethe inkonzo ekuseni sifike la ekhaya kuthina nami ngifike la ekhaya kuthwalalela izwi amen angikwazi ukuphuma lapha
ngeke ungikhiphe nangesibhaku ngoba mina ke ngibeleke ngithule mawuthi angikhali ngenzela ukuthi ubone ukuthi lento yenza ayikho kodwa lelo ngihamba bese ngiyakhala kanti kakhulu athi ngishamba hawu ukhanye sehambile ngithi bengenzela ukuthi angaboni ukuthi khona into ayenzayo lengane lena iyayihlupheka kakhulu ngoba yayigula behambisa kulo zonke inyanga nakuphi angifuni ukuhlala kuleyo ndaba kakhulu kodwa ngelinye ilanga baye enyangeni yokugcina eyafike lapha yana ingane yayikhulela ngeingubo eziwu7 yayifaka ngaphansi kweprama stove ukuthi iyayigqumisa ifuna ukuthi iphile kulesi sifo yathi mayibuyela kubo lengane yafika ngempela usuku lokuqala yahlala ingazange iqhuleke yaphinda yahlala usuku lesibili ingazange ziqhuleke kwathi ngosuku lwesithathu babona bakuba ukuthi khale yanyanga esebenzile base bethi ayihambe esikoleni yahamba ya esikoleni ekhaya base beyaphuma emsebenzini bathatha indlela ezahlukene thema ifika esikoleni engane yagodola kakhulu badingeka ukuthi ihambe ekhaya esikoleni basebazi ukuthi mama benje esefuna ukugoduka bangumela yahamba lengane yabele ekhaya phike yabasa umlilo kulawundi yahlala yotha ithema kumlilo suvutha kakhulu ihleze esihlalweni kwaqhamukizwe emkhathini lathizwe suka kuleso sihlalo yaphuma lengane lena yaqalaza ukuthi ubani lobekhuluma kwenze njani ngoba iyodwa yangabona umuntu yabuyela endlini yangabe sahlala esihlalweni yasiphushela eceleni uthatha isikhashana esincane lengane le yavele yawela emlilweni akhomuntu umlenze wangena phakathi emlilweni wavutha umlenze yavutha inyama kwavutha yonke into kwasala amathambo uthekse njalo lelizwe lithamke emkhathini langena lafika lengane lena layithatha layikhiphela ngaphandle yayisiyawe lupini yawela phakathi la babona umakhelwane bagijima beza lapha amathambo sami bathi bazobheka bamangaliswa ukuthi iphume kanjani lengane njengoba ihlezi lapha ya base beyiphuthumise esibhedlela emphumulo akukho nyama lapha esithweni sela amathambo netutwana nje ezincane bathi mabefika emphumulo bathi ayingangathi bathi ayestele isibhedlela esikhulu ke leso bakumele umuntu isibhedlela khona umfundisi bayisakhona ithema ifika lengane lapha esibhedlela esithenga bathi ayingangathi bayisela lapha ekhingedwa kwakunesihlanu ithema ifike ekhingedwa basebethi hawu ngoba vele umlenze awusena nyama awusena lutho akasane sejoyinela abantu abayomunywa uthi ngangiyizwe imishini ikhala unqunywa umuntu uthi wathi masefika kunedokotela athi ngeke sikunqume wena ngoba ayikho incwadi esayiniwe sengikuma ngomsombuluko uthi ngakhala ngathi kodwa dokotela indaba ungasalisi umama manje ngoba vele balento engihamba ngayo kayisekho ngomsombuluko udokotela wangafika ngolesibili ngolesithathu ngolesine dokotela wasesho ukuthi uzofika noma kanjani kusasa ngolesihlanu qinisekisa lokho ukuthi uzoqala ngayo le ndoda lo mfana lo nesahlezi lapho bathi makushaya ikhathi zabosikisi ntambama uthi inyembezi ngasingasaphumi nje bade kusho bephethe inkonzo ekuseni uthi nje kumina kwasekuwukuthi nje sekuphele ngisho nezwi uthi yaqhamuka le ndoda lena yaqhamuka laphana ifake ibhluke layo nama-festband nojazi omhlophe iza la uthi iphethe i-briefcase
ubhambe ishambezi kaweni uthi yeza le ndoda uthi iza kancane yafika yaqonda ngqo kuyena uthi yafika yathi mfana wami ezulwini asemfuni umuntu okhala kangaka kusukela manje ngiyakusaphinda ukhale uthi ngathi akwazi ngibhuka lo baba kusami umzweni kodwa uthi into yasezulwini yesikhipha isigqoko sayo uthi yayisibeka lapha esifubeni uthi yathi mayisibeka lapha esifubeni uthi kwavele kwaqhamuka i-echo uthi ngathi awuka ngani wena uthi wasethi hayi mfana wami ngizokusiza ngizokuphilisa uthi wayesevula kule briefcase yakhe uthi mayevula kule briefcase yakhe kukhona inhlanga ngathi qobiwe uthi wayikhipha uthi wayiseyinamathisela lapha esithweni wasisusa lapha isitho sisuka khona okhala usisoshaya phansi enyaweni naseyindwaneni uthi ilokhu uthi indameka kancane uthi ubuhlungu ngisabuza uthi lesi sigqoko selisibambile ngisafuna ukusidedela ngoba lesi sigqoko sinomlingo lesi sigqoko uthi into yasezulwini izenzele kahle inganaki imoto uthi yathi masiqedile yayisima lapha yasibuka sethawu ufuna ubona lezi zitho ziyefana njengoba sasiyidalile iqaleni noma kukhona esinye esikhulu awuthi uthi akwamathi hayi ziyefana impela kazelinga uthi wasethi sukuma sikhuluma ngomuntu wayengasakwazi ukuthi kusukuma uthi ngasukuma uthi ngathi ngiyasukuma wathi hawu mana lapho uhlala ezulwini uqala ukhohle mana lapha bese ngikhohliwe ukuthi idolo wena lasha inkomishi edolo kawusenayo lala wahamba waye kupesi yakhe wakhipha into njengegalofu wayifaka la thuma seyifakile uthayi sesibuyisele idolo lakho sukuma-ke manje uhamba uthi ngisukuma kalula ngoba kusekho ubuhlungu uthi ngihamba ngithi wathi hawu sesicishe senze iphutha manje imithambo yakho yasha yonke uthi wasethi kodwa nkosi yami uthi yasibuka isikhathi lento ayisekhona isikhathi yayisithatha ucingo wayo nqamola iy'tokwane ey'ncane waselishutheka la kule ntama lena kade yiphuma washutheka wathi sikunika imithambo yasezulwini wathi sungasukuma-ke mfana wami uthi ngasukuma esithatha isigqoko salento sipeceleni uthi ngathi uma ngithi ngiyasukuma uthi ngavele ngathi ake ngiye etoilet hawu yimina nesekwazi ukuhamba uthi angikuzwa nhlobo ubuhlungu waphindela emuva uthi ngathi ngithi esithi esezulwini naso sesiyahamba thina koshembe ubona ukuthi ushembe ukadila afike unesi osene-alarm yakhe la uthi engena laphana ebezwe ukuthi nasi lesi siguli lesi ingabe kusiyami siyofanele nanamhlanje mayiqhamuka ukuthi nasi-ke lesi siguli lesi namhlanje ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu sigcine sithathile emhlabeni uzonoma kasikhali weza lapha phela unesi uthe mayiselapha yana wabona leli bhandishe ebekade limbandishile liphoswe lapha wathi ingabe liphike liluke lifike lapha latshinga leli bhandishi la uthe esondele eduzane wabona le nsizwa lelimhlangabeza ngathi noma yenza umhaga yini wavele washayeka phansi ushiye umuntu engenaso isithuko engenalutho namhlanje ekuseni umfica usenezihlubo ubani lesihlezi naye kodwa unyatathaba ufuna siye kuNkulunkulu hayi kona thina sikhiphe wena ngoba siyakwesaba vele sikubize ngaleli gama trademark yakho iyaziliwa ayibonga Nkosi amen sikhake trademark manje asenaso isikhathi sokuthi asizukukhathazwa wena uma ukhamba nje trademark usoyazi-ke wendaba sekuqhamukele omuntu sisesondweni asifuni sikhiphe akuleke lobese abuke abuye hayibo nakodwa
ushebe hayi befika uNkulunkulu la befika impela uNkulunkulu hayi yilona wathi lalela khona kana izinto zizaqeda inqobo akuyena ushebe uJesus wena washo njalo bese babebuza uthi ngeke ngisho ngoba kusuke bengibuzwa bekubuza ukhona noJesus hayi ngiyaxolisa ngisho wena Jesus ya ungasufule ngesagini hayi lo muntu lo athi ngeke ngisinto sokushela fika bedroom ikhulu isibhedlela zabiza amaphephandaba ukuthi akazobona le ndaba enkulu eyenzeke la esibhedlela noma impela bayabuza umenziwe ukanye umenziwe empeleni uthi hayi uthe ushela uthi lo unesi lalela wena uJesu bina but I don't know what when Jesus was here kusho nesifela manje siyatolika ngoba umuntu akafuni ukuthipela igama elikhulu lokuthi bani shela kodwa kangiyezi kakhulu kule ndaba makufika iphephandaba elikhulu mhlawumbe likhona khona iso lezo kuthiwa yabhalwe la into enkulu kabi engakaze yenzeke kusho ukuthi intama efakwe lapha esitho salo muntu yilena yasala ngesikhathi umuntu Adam no-Eva ayibhalwe le nto ukuze kwazi ukuthi uShembe uyena owayekhona nangaleso sikhathi labhala amaniso lezo labhala iso lezo lathi ukhona inyanga efike esibhedlela nje yasindisa umuntu ayazi ukuthi ubani wadina wafa lo uthi noma uShembe uthi mina udinela ukuthi iso lezo lithe inyanga obuke igama lephephandaba yiso lezo alikwazi ukukhuluma ngezinto zasezulwini ayibona ukuthi so iso lezo amuzonke mina ngoba vele ikhuluma ngokwasezweni ngoba vele yiso lezo akunye lezo ungavisi umuntu ngento esimple esoba ngathi mina ukuthi lezo uzangizathela lo iso lezo vele izokwenza kwesezweni kuze kube ukuthi amanazareta nabo abaneso lasezulwini amen hlala amanazareta abaneso lasezulwini phephandaba lethu yilapho okokuqala khona ukuthi sikhonze ngeindaba zasezulwini isuka le ndoda neyongena emndenini ngithi amathatha nathi xa uthandaza nayo indoda esingayazi izosuka-ke basuka ngaleso sikhathi beza kumnikazi wabantu kulona uthini lenkosazana bathi beqhamuka ngasebalininyana abantu basalindele ukuthi bazochaza lathi kwela bathandaza ukuthi kwenzakaleni lathi bangathandaza ukuthi kwenzakaleni bathi bethi bafuna ukuthi basifake engxoxweni uNkulunkulu hayi mina ngixoxe nami bathi hayi inkosini nkosisi abanobhala belona abanobhala babehamba ayibona Nkosi uma-ke esekuyabheka lo umnikazi wendaba uthola ukuthi inkosi ilanga lena yamkhipha emlilweni le inyanga yezulu le uthi ayibona Nkosi ubanike ongcono kunomunye kule combination kule combo yasezulwini wena okwazi ukuhlukanisa amakhosi le ndaba-ke ikotela wena ukuthi ungawahlukanisa amakhosi makhuluma ngoNkulunkulu khuluma ngoNkulunkulu kungcono ukhulume ngesiqu okungenani kodwa ungalokuthi futhi uthi singcono kunesinye asiyithandi leyo nto ngeke sithule futhi njengoba manje sesikunike i-trademark yakho sizohlangana ngempela sizohlangana ngempela ya sekuthi-ke lo mfana lo usebuya-ke manje useyagula nje ngelinye ilanga eyigulela iphethwe yisisu esasithanda ukumhlupha bahlanganisa-ke imali ekhaya bethi bafuna ukuthi baye enkosini uthini ingapha kwamakhumulo emthandeni bakwazi ukuthi bahlanganise u2 rand ohambisa kulona uthini lathi uthi hawu
nje awuthi ngibona isitho sakho manje sibheke isitho uthi sasho sathi unyaka nonyaka ngoba sisakhe ngokulawo omhlophe siyoloko sijika kancane kancane zoze zifane ncamashi namanje azikakafani kodwa zalimala ngacabanga ukuthi ngithi umsekancane ngocelemba mkhulu uzophuma iningazi ushembe enza into yakube ezulwini ayibona Nkosi uthi kusukela ngalelo langa akakaza kuyakhona uyaphila manje hawe kuvula amalula apha eKenya ayibona Nkosi ukhona nje uyalwazi uyazi lezo uthi manje ubuka isitho sakhe athi akakosiyami yena bese athi ngiyagijima mina ngiyabona phela bagijima iminyaka ngolimala ufisa ukuthi mina ngabiyahlela yena ufisa ukuthi abiyagijima ukuze isitho sifane lesinye so uNkulunkulu uzofanele abalansise phakathi ukuthi ubani ofanele awine phakathi kwalo wesitho nami ngesaba ukuthi iminyaka mayigijima ngiyalimala akahlukanisaba uNkulunkulu ngizama ukubuza wena angifise kuhlala la kuze kuhle ngicela nje ukukhuluma lokho kokugcina nje ukukodwa bese ngibuyela phansi baba Mzilankazi ncwadi yeyingane lapho Mateyu 2 ngisho ungayibulanga uyayazi qale khona nje besini lokuqala yibona Nkosi ngifuna-ke manje ukwakha inkhombo yasezulwini yonyazi lwezulu ngenzela amaKristu ala ukuthi abone ukuthi sikuNkulunkulu ngempela okwakwenzeka kuJesu kwakwenzeka nakuyena lapho bazobona ngamehlo bese bebuthi hayi sikalokho siyabheka uNkulunkulu kude lukhona lapho unyazi phakathi kwenu njengoba nifikile lapha nansi inkhombo yenu yasezulwini Mfunda Mzilankazi uJesu sezelwe eBethlehem unyazi luzelwe la ebuhleni laseJudiya ebuhleni kaHerodi inkosi ngonyaka ka-2011 wafika eJerusalema izazi kwafika abantu abaningi ngalelo langa bezobuka ukuthi kwenzakalani lapha ebuhleni zivela eMpumalanga zathi bonke amagumbi omhlaba zithi uphi lo ozelwe oyinkosi yamaJuda na nathi indaba engiyithandayo thina esasilapha sasizele uNkulunkulu ozelwe eyinkosi yamaNazaretha sasingezele uNkulunkulu ocinga kwidayari akaphindele isolezo manikona isolezo kuthiwa lapha uphi lo ozelwe eyinkosi yamaNazaretha unyazi wezulu alibangi bukhosi alibangi isihlalo isolezo afanele ishimazibhala lithi umbango wesihlalo sobukhosi noma wobuholi akuyena umholi uNkulunkulu amen futhi unyazi alibangi luzalwe luyilento oluyiyo amen abantu bangisathi uma isolezo lingaphuma namhlanje lithi ayisizwile ukuthi kukhona ababangisa unyazi esihlalweni soqala ke sibone ukuthi isolezo seliyakwazi ukubika funda baba uphi lo ozelwe oyinkosi yamaJuda na safika lapha nje sesijabu ukubona yena thina sasiyafuna ukubuka dayari sabona inkanyezi yakhe silwile udumo lwakho ukuthi namhlanje ulamaqha sizombona ngosini siseMpumalanga sikhona lapho sizele ukukhuleka kuye sasize kulona unyazi sizokhuleka ngoba sasazi ukuthi uNkulunkulu ukhona la Amen. uHerodi inkosi ndikhona ke abanye abaseceleni ekuzwile lokho baphathaka kabi ukuthi hayibo wakhathazeka
ngesikhathi abanye bethu bejabule. Wamajabule manje. Wamajabule ukhonjisa uNkulunkulu. Wena uqala. Wabuthabonga abapristi abakhulu. Baqala baba nemhlangano nezazimthetho zabo. Nababhali babantu. Kwenziwa nesensasi lapha nathayini manje. Hayi ngenibale kahle ngeke kulungu. Unyakhe uNkulunkulu. Angeke kulungu. Wabuza. Ukuba uKristu uyakuzalwaphi? Kanti manje ngoba lento ebhalwe phansi nje. Kwenzakalani? Bakuzana bodwa. Sasingekho. Bathi kuye. eBethlehem laseJuda. Bathi abanye sesishwebile. Unyazi selithathile. Hayi abantu thatha wasekho. Ngithi mina uNkulunkulu uyithatha ngalelo langa. Amen. Nanindele ba. Ngokuba kulotshiwe umprofeti ukuthi Nazo-ke. nawe Bethlehem. Nawe. Izwe labaJuda. Yebo. Awuncinyane. Yebo. Kunababusi bakwaJuda. Kuyavela kuwe. Yebo. Uyabusa abantu bakwaIsrayeli. Yovela kuwe unyaze lokubusa amaNazaretha asebuhleni. Amen. Kube awubusi yami. What is the planning? Khona uHerodi Akhathazeka futhi leyo ndoda. esesibizile izazi Asebamzeko phela abantu. Wabona ukuthi akuyambedela. wasibuzisisa isikhathi inkanyezi eyakubonakala Kanti lapha kwidala bakubhale ekuthini? Kwakupheji bani khona lapho? wasithumela eBethlehem wathi hambani Hayi nanje sakusalanizeni hamba nje nibone ukuthi ngempela unyaze ngempela abantu balemukela. nifunisise umntwana kodwa xa nimfumene Nakho kamama. nize ningitshele ukuba ngiye nami ngiyokhuleka kuye Thathe sizingane. sesizwile inkosi zemuka bheka inkanyezi Yebo. ezakubona izizwe empumalanga Qhubeka. yahamba phambi kwazo Qhubeka. yaze yema phezu kwalapho umntwana ekhona zathi ukubona inkanyezi zathokoza nokuthokoza zangena endlini Mase kuhlelo nje selibonakala ukuthi ayihlelo laselikhomba ukuthi ubani uNkulunkulu sathokoza. Sathokoza. zangena endlini Akukeleka amaNazaretha enzani lapho? zabona umntwana noMaria unina Yebo. zakhothama Nakho-ke. zakhuleka kuye Ngaleso sikhathi kwabonakala abantu besondela kulona unyaze babefithini. zaphenya impahla yazo Hayibo. zamkhunga ngezipho Nina niphungama yini unyaze? Engathi ngisendaweni elongo. Ikhona impela la. Ikhona impela kwesonyazi la. Amen. Hawu ngiyajabula ke makunja. Nabantu ngikhumbuza ukufika inyevela. Qhubeka mfilakatha. zamkhunga ngezipho igolide Yebo. nenhlaka Yebo. nemure Yebo. kapha ziyaliwe uThixo ngekhulu Nakho bayiniqaphela. ukuba zingabuyeli kuHerodi Khona abanye abasebezoduka la. Balungisa ngoba abefundisi ngaleso sikhathi bathi hayi nangu uNkulunkulu. Basiyala befundisi bathi nangu uNkulunkulu ayibonkosi. Amen. Ngoba sinoNkulunkulu. Qhubeka baba qhubeka. zemuka zayezweni lakubo ngenye indlela Khona bahamba lapha abaphindanga babuya bekhona namhlanje. sezimukile bheka ingilosi yenkosi Qhubeka baba. yabonakala kuJosefa ngephupho yathi Nakho-ke. suka uthabathe umntwana
namacala ugombela wabonakala onyazini lwezulu wathi thatha amaNazaretha wathi thabatha umntwana nonina ubalekele eGibhithe wafika ugombela wathi nyazi lwezulu ungabusaye emntabeni intangakazi thatha amaNazaretha waseKhenani thatha amaNazaretha waseKhenani bafika ngokulona unyazi lwezulu ayibonkosi awukuphatha kabi lokho kumele ufike ngizakhatha isikhathi akusanesa ngize ngimtshele ngokuba uHerodi uyafuna umntwana uba ambulala yazi lezo thatha amaNazaretha uhambe nawo uwaseKhenani bazolokhu bona befuna ngakho ukuthi bawaqhakazise bawashaye uboshwa wena shona eKhenani wesuka wathabatha umntwana nonina ebusuku lasukunyazi lathatha amaNazaretha umbula nthatha ehlombe bakhephuka injongo bakhuphuka injongo ngapha nangapha ngithe ngiyezwa ngizwa bandla ingoba ifuleka kuyibaba yathi lathatha unyazi lathatha unyazi lathatha unyazi lathatha luka-ke eKhenani wale kusitshela ngoJesu nje sikhuluma ngonyazi awuqhubeke mzela ngathi ayibhalwanga wuwe kodwa wemuka waye eGibhithe azahlala khona siseKhenani namhlanje wahlala khona waze wafa uHerodi hawu kanti umuntu ofaka icala ukuyaphi na nathi iBhayibheli likhuluma enye indaba manje kanti ukuyaphi naye kuswenzakalana ufunde hayi wahlala khona waze wafa uHerodi ukuba kugcwaliseke okwakushunyelwa inkosi ngomprofeti ukuthi ngibizile indodana yami unyazi lwezulu iphume eGibhithe lusuke entshangakazi khona uHerodi sebonile ukuthi ubekhohlisiwe izazi wathukuthela kakhulu wathuma wabulala abantwana bonke ayikho inkantolo kwakahanjiswa khona ama-appeal bethi bayagaba uNkulunkulu lo qhubeka mzela nkathi ngifuna ukuhlala phansi khona wagcwaliseka wakushunyelwa uJeremiya umprofeti ukuthi so amadoda abefundisi besitshela njalo bethi cha ngisanokudideka bebelokhu bebelesele ukuthi asingadideki nangu uNkulunkulu ngempela sididekanga bezwakala eRama izwi lokukhala nokulila nokudabuka okukhulu uRakheli ekhalela abantwana bakhe abaphelwa phela abantu abahamba la engavumi ukuthuliswa baphelwa labantu abahamba noma besibuka nje Nkosi yami babona abantu abaphilayo qhubeka phambili nkathi sefika uHerodi yebo sepilo efaka icala sefile uHerodi ingelosi yenkosi yabonakala ngephupho kuJosefa eseGibhithe akisilalele kahle ithini verse 20 yathi suka uthabathe umntwana nonina waphinda ugombela wabonakala kulolu unyazi lwezulu wathi thatha amaNazaretha usuke nawo la uwasentabazwe hlala phansi fundela kabi thatha amaNazaretha uhambise entabazwe baba Nkosi yezulu nomhlaba isikhathi sakho sonke ngibuyisela kumnikazi wabantu
Siyabonga amazwi amnandi sophiwa umfundisi wenkosi, inkosi izibusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 64. 164.